आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran पाउ पाजरी अहानबद मरुवैब पाउ लालौबसिंगना हिंसा थादोक्तुना शांति वरी साननबा मुख्यमंत्री नोंगथोमम बीरेन सिंगना अपील तौरी इम्फाल के जेनिम्सता ngasi COVID-19 पॉजिटिव ओइबा मियोय अमा सिखिबगा लोइनाना लैनासना सिखिबा मियोय मंगा सुरे इदुल जोहा कुमैना लाकपदा मणिपुर के राज्यपाल अमसुंग मुख्यमंत्री याउना लुसिंगबा कयाना याइफा पाउजेल पीरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हयेंग स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन वा nganggani अमसुंग लैबाग असिदा COVID-19 ना नाबदगी फगलकपा मिगी मसिंग लाख तरा मखाई हेनख्रै लालौबसिंगना हिंसा थादोक्तुना राजनीतिक वारोइसिन पुरकना बथोरकलो हाइना मुख्यमंत्री नोंगथोमम बीरेन सिंगना अपील तौरी इम्फाल एयरपोर्ट तंगसी चांदेल जिला की खोंगताल खुलगे एम्बुस्ता लैखिद्रबा असम राइफल्स के जवान अहम दैकाई खुमनबो उटपगी थौरमदा मुख्यमंत्री ना हाई सरकार ना सिगुम्बा थौंग असि तुमिना येंगदुना लैथोकलोय मसुंग मरा लैबसिंग अदु सोयदना फाननबो हनागनी भारत कुंबा गणतंत्र चटपलेवाक अमदा हिंसागी मफम लैते लैबाक की दमक मथोय कटख्रबा सेंट्रल फोर्स द यावबा मणिपुर मसा सिंगदा सरकार न मतिक चाव मटिंग पीगनी हरदुना मुख्यमंत्री न हाई वाफम से खननबा राज्य की मंत्रिमंडल द पुखटकनी I strongly condemn the incident. This killed with martyrs, our 3 Jawans and injuring the 4-5 more. Government will not be a silent spectator anymore. We definitely hunt them down and will book as per the law. And I want also appeal to them to leave the hostilities, to leave the weapons and come out for a political solution. COVID-19 na narba miyoising laikhidabagi matang na hangbo hangamagi paukhumda मुख्यमंत्री na hai laikhidraba miyoising adu hanadagi atopa anabasing laiba ngaktani aduna makhoigi punsi kanmangam khidabani Sri Biren Singh na hai sarkar na mi khudingmaki punsi kannanaba hek ngamakai honari madugi mamangda मुख्यमंत्री na lusingduna laikhidraba sam rifles ki miyoising adugi mafamda laikatuni kai khumnaba utki thoromaduda L Susindro MLA DGP LM Khaute Deputy IGR South Brigadier DS Sisodia 9 Sector Assam Rifles की कमांडर ब्रिगेडियर दीपक जोशी मसुंग यांखै तेरे सुबह माउंटेन डिवीजन की कर्नल प्रशांत मिश्रा ऑफिसर सिंह मदि लैखिद्रब सिंह इमुंग मनुंग मियो सिंह याउकी तुंगदा मुख्यमंत्री ना लैखिद्रब असम राइफल्स के जवान रतन सलाम की इमुंग मनुंग मियो सिंह उनदुना अवाव फोंगदोखी लैखिद्रब लानमि सिंह अदुगी मफम दैकाई खुमनबो उलदुना IGAR साउथ न थोकपा चेरोल मदहाई तोखाई ताब पांब कांगबु सिंह मायुक्ता असम राइफल्स ना जाति के पुनब सक्तम ngaknanabagidamak makhatana honakigani thawna farba laikhidraba asam rifles ke lanmi sing adugi awaban nanghorba imung manungda asam rifles ki maikeidagi piba yaw mateng sing pigani hainasu serol aduna makhatana phongdokli Imphal ke Janimsta ngasi ayuk COVID-19 positive oiba mi ama sikhibaga lanana rajya sida laina asina sikhiba mi gi masing manga sure Janims ke director professor TS Bimonakas bani Imphal da hai laikhidrba mi aidu hawkibiyum sa kasudumit ki numidang athengmada sor honba nungai tabadagi hospital asida laingna naba pukhalakibani mak ke sample test over the positive oira haiba singarang khangkibani mak ngase ayuk angan mada laikhidabani laikhidrba nupa du sahi 39 lom sure Thawbal jila gi Lilong khunau dagini ngarang su Imphal ki Rims Hospital da COVID-19 positive oiba mi ani sikhi Imphal ki Janims Hospital da su mi ama laina asina nabadagi ngarang sikhi bani nahana ihan hanba oina Rims Hospital da COVID-19 positive oiba mi ama sikhi hauzik rajas da laina asina sikhi mi gi masing punna manga surei Marag asida ngasi Imphal ki Janims Hospital da mioi saunga manga ki sample test over da mioi humpumatoi positive oiba thangnare masigi manung da yangkai manga di Sursanpur da leiba BSF ki training center amagi mioi ngaktani hairi BDF singna taliba dabi pithokna ba taksiladuna Thawbal jila gi BDF Guardian Association ngasi Lairong telda wakat mifuma pangthokre wakat mifuma du sark yakiba singna BDF singi tangai phadaba dabi sing sarkar na matam chana pithok pinana ba taksin ki Jiribam police ngasi yungang masung Canbier Cameron fagle polam singa du Jiribam ki exercise station da makha tawa thabak lukhun anna basina kre hairi Raja sida COVID-19 laisa thengnana basathari lockdown asigi yenglaga Manipur High Court District Court singa masung tribunal singda regular sitting
mathang thagi taret phawbu leikhiroi high court ki register general e Guneshwar Sharma ki cherol man hai hiramase ki matang da high court ki chief justice na yathang paring ama lauthokli madugi manung da tangai phadaba motion case singdi video conferencing ki khuthang da khananaba district and session judge amasung presiding officer singna bar ki member sing amasung atai tangai phadaba miyoi sing tanaraga thabak pangthokpa nungaigedaba mongda thabak tawbu yaba haiba wapam yauri tabiriba pawasi Akashvani Imphal lagini Muslim singe kathokpagi senglaba kumhai Idul Zuha hayeng pangthok lagani Manipur kumai ase yum da nama sonduna haraukte yamna pangthok pinanaba Rajya Sarkar na miyamda appeal tawri Muslim singe senglaba kumhai Idul Zuha na lakpada Manipur ge Rajyapal Dr. Nazma Heptullah Mukhyamantri Nongthum Biren Singh amasung Works Mantri Thongam Biswajit Singh na Rajya Sigi miyamda mapung oina Muslim singdi yaipa paujal piri Mahaki Paujalda Rajapal Hai Katokpagi Kumai Asina Lakpada Apikpa Amadi Masagita Oibu Wakalon Sing Thadoktuna Katokpagi Lambida Hena Sangsin Mangamba Oirasanu Kumai Asina Kang Masalgi Marakta Nungsi Chanaba Masung Mar Mapang Oibagi Wakalon Phawhanba Oirasanu Kumai Asina Lakpada Khenaba Kudima Kauthoknaduna Nungsi Chanaba Masung Santigi Maikida Sangsin Minarasi Haina Rajapal na appeal tawri Mahaki Paujalda Mukhyamantri Nongthom Biren Singh hai Kumai asina lakpada Rajya Sigi miyamda akanana Muslim singdi yapa paujal piri Kumai asina Prophet Ibrahim na mahaki masanupa Ismail bu mapuda kathokiba wanglaba kathokpagi wari adubu nahongna ningsing halli alagi thawjal galoina na Kumai asi haraukte yamna COVID-19 laichat ki yenglaga asoyangam thokloidaba mongda yumda pangthok pinanaba su Mukhyamantri na appeal tawri aikoi khudingmakna punna thodang lominaduna aikoi isa imung manung amasung aikoi gi phurpu COVID-19 dagi ngakthoknaba hotnaminanaba su Mukhyamantri na hairi Mahaki Paujalda Works Mantri Thongam Biswajit na hai Kumai asina kathokpagi wanglaba gunbu ningsing hanba galonena masin manaw oina nungsi chanana hingminanabagi mari hena chasin hanba oirasanu COVID-19 thengnabagi tangai phadaba chana kanglon singak na Kumai asi haraukte amna pangthoknanabasu Sri Biswajit na hairi Lok Sabha ki MP Dr. R.K. Ranjan Mahaki Paujalda hai Kumai asina lakpada shanti oina nungsi chanana hingminaba amadi kathokpagi wakalon hena laiba khunai ama oirasanu Mamangda amukta oikidriba subu COVID-19 gi laichat singnabagi tanpham maraksida miyamna yumda social distancing ngakna Kumai asi pangthoknanaba Dr. Ranjan na appeal tawri Idul Zuhana lakpada Manipur Pradesh Congress Committee ki President M. Okendrona yaipa paujal pirakli mahaki paujal Sri Okendrona hai Kumai asina Manipur gi miyam marakta nungsiba mapang oiba masung kathokpagi wakalon hena lehenba ngamnasanu United Maitai Pangal Organization Manipur masung Maitai Pangal Igi Khongul Liba Foundation Committee nasu Idul Zuhagi yaifa paujal pirakli Manipur da COVID-19 gi complete lockdown August 3 phaw sangdokle Rajya Chief Secretary masung State Disaster Management Authority gi State Executive Committee ki Chairman Dr. J. Suresh Babu na thokpa cherol madahai Rajya State COVID-19 laichat hengalakliba sigi yenglaga complete lockdown sangdokna baware pasi laukhibani Lockdown thamlinge manungda chanagadaba chana kanglon sing sulaw thokle lockdown manungda tangai phadaba changba polam sing home delivery tawba haksal gamari leinaba hospital nursing home clinic amasung dispensary sing hangba pharmacy masung medical gi polam sing yonba hangba LPG home delivery tawba khungangi lamda lawsung gi thabak nga gi farm da thabak subna sing bagi ayawa piri adubu mamang da sanaki lockdown da laikai da tangai phadana sang polam sing yonba dukan sing hangba gi ayawa pirambadu hanaki nauna sanaga da complete lockdown asida de ayawa pidrai Ukhrul zila da COVID-19 ga mari lainana sathariba lockdown asigi matang da aikhogi ukhul pawmi gi pawdam District Administration ki makha da local volunteers sing na mateng phiduna Ukhrul amasung Kamchong zila da statewide lockdown mapung fa na chathari Essential services amasung government employees sing ki kari natana town manung da kari kaya chatnati Pharmacy natana dukan amapaw hangti statewide lockdown hapta ama henkrapasina pracha mayambu awapa kaya thengna halashu khutcham naraka punna COVID-19 shengthoknaba siki thawai sina awaba ato kauhanduna leiriba kum uyi ngashi ki oina Ukhrul zila ki COVID care center da miwai kuntaranipan leiri amasung Kamchong zila da taramathoi oina leiri Akashvani Imphal ki pawkitamak Ukhrul da gi so thingshimri
थौबाल जिला दसु COVID-19 पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग हेंगलकपा मसुंग लाइनासना नाबदगी सिकिबा मी यारकपदगी लॉकडाउन हानदगी हेने कंसिल्ले मफम कयादा लॉकडाउन थुगाइदुन लाकु मियोसिंग चेक तबगी थबक डिस्ट्रिक्ट पुलिस न चथारी अखोगी थौबाल पाउमी सोइबम बिनोइना हाई जिला सिगी वांगजिंग लमदिंग एरिया दा मियामना चाना थंगनब पोलमसिंग मास्क अमदी सैनिटाइजर न चिंगबा फंगनबा होनबदा अवाबा कया मायोकनारे अमरोमदा थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल गी वार्ड नंबर 5 की काउंसिलर की लमजिंग मखादा मफमदु की क्लब सिंग लोइनना सोडियम हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन कापथोपगी थबक चथखरे चुरचानपुर जिला दसु COVID-19 पॉजिटिव ओइबा मिगी मसिंग लेप्तन हेनगलकली मसिगी मतंगदा अखोगी पाउमी की पाउदम चुरचानपुर जिला दा लॉकडाउन यामकन चथरसु ngasi फावबना COVID-19 लेना दा नाबा मसिंग हेंगतले ngarang फावबदा चुरचानपुर दा COVID-19 लेना दा नाबा मी 92 नि ngasina jenims da covid test tawuda churchanpur da leiba subsidiary training center BSF gi kangbu yangkei manga amuka COVID-19 positive oire haire ba STC BSF center si da covid laina gi chang se yam hengatle maram di soidana legani su khalle medical department ga district administration na COVID-19 da gi ngakthuk na bagi thabak leptana paikhatle social distancing ga mapanda thokpada miyamna mask hapladi masi laina da kharabu ngakthuk kani su thajai agaspan Imphal gi pagu demok churchanpur da gi Francis Songate तमेंगलोंग अमसुंग नोने जिला दा हुजिक चथरिब लॉकडाउन असिना मियांगी महौसा की पुंचिर साउना काइबे ठोकले हेरी अखोगी तमेंगलोंग पाउमी अगुई कामेना हाई एसेंशियल सर्विस नतना लंबी दा गाड़ी अमत चत्रे मियोई पुमनमक मसा मसा की मयुमदगी मपान ठोकनद्रे जिला सिंगसी की पुलिस ना लॉकडाउन थुगाइबसिंग फागतुना फाइन थियन बगी थबक चथरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हयंग नुंगथिल पुंगमरी मखाइदा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन दा वांगांगनी महाकना थौरमदुदा महिरोइसिंगसु वारी सानगनी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन असि महिरोइसिंगी नुंगतिगी पुंसिदा थेंगनरिबा समस्या कया सॉल्व तौननबा जाति थाकी प्लेटफॉर्म अमनी प्लेटफॉर्म असिदा केंद्र सरकार की डिपार्टमेंट 39 राज्य सरकार 33 मसुंग उद्योग कुनगी समस्या चनी निफु हमदोइरोम सॉल्व तौननबा महिरोइ लिसिंग तरा हेनबना चांगदमनगनी थौरमदुदा प्रधानमंत्री ना नौब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लिसिंगनी कुनगी मतंगदसु वांगांगनी अनौब एजुकेशन पॉलिसी असिना सही 13 की ममांगदा सेमखिबा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन लिसिंग मचमापन मरफुतरु की महत सिलगनी आकाशवाणी इम्फाल की पाउ ताबिरी लाइबाक असिदा COVID-19 नाबदगी फगलप मिगी मसिंग लाख 10 मखाई हेनख्रे हौखिबा पुंग 13 दा ख्वाइदगी याम ओइना मियोइ लिसिंग 13 चनी कुलहमदोइ लाइना असिना नाबदगी फगलकी हौजिक फावबदा अपुनब फगलकिबा मिगी मसिंग लाख 10 लिसिंग यांकी तरेट चनी पान मंगा सुरे फगलपगी चांग असि चादा 9.5 यौरे लाइना असिना नाबदगी सिबगी चांगना चादा 2.1 पान हंथरे केंद्र की हक्सल मंत्रालय हाई नौमखक्तदा ख्वाइदगी याम चांग ngasi मियोइ लिसिंग यांकी मंगा होमपुत्रा निपान COVID-19 पॉजिटिव ओइब थांगनकी मसी थारग लेबाक असigi अपुनब केस मसिंग लाख 13 लिसिंग 19 चनिपान होमपुत्रा यौरे एक्टिव केस ना लाख 5 लिसिंग 9 लैरी ngasi नौमखक्तदा मियोइ स्वात्रेट होमपुत्रा मापन सिखिबग लोनेना अपुनब सिखिब मिगी मसिंग लिसिंग 19 स्वात्रेट निपुत्तरे छुरे हौखिबा पुंग 13 द सैंपल लाख 3 हेना टेस्ट तब ngamduna नौब पंडुप अम सेमले हक्सल मंत्रालय हाई लेबाक सिद COVID-19 लाक्सनन बगिदमक टेस्ट तबगी मसिंग हेंगत अनन बहनबा लाइना असिन नारमियो सिंग थिदोक्तुना माइ पाकना लायंग बगी थबक चथरी संगसिलिबा लांजंग असिगी मरोयो पांडम अम ओइरिबा नौमद सैंपल लाख 3 टेस्ट तब ngamnanaba सरकारना मखा ताना कन्न होनरी वंदे भारत मिशन की मंगा सुब टांक हयंगदगी होरगनी इंटरनेशनल फ्लाइट सात्रुक मरपुत्रा निथोय याउना पुन्ना फ्लाइट चात्रेट मरपुत्रा निथोय पाइगनी टांक असिदा लैबाक कुलहुमदोइदगी पंदुनो लैरबा भारत मसासिंग पुरकनी लैबाक संगदुगी मनुंगदा अमेरिका कनाडा यूके जर्मनी फ्रांस ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड फिलीपींस सिंगापुर बांग्लादेश म्यांमार थाईलैंड अमसुंग चाइना न सिंगबा लैबाक सिंग याउरी मपान थरो मंत्रालय की मसिन चपे मिसक अनुराग श्रीवास्तव नहाई भारत मसा सिंह पुरक एरोप्लेन सिंह अदु लैबाक असigi टोंगान टोंगान एयरपोर्ट कुनमा थोइद थुंगलगनी हंदकी टांका असिदा भारत मसा लाख 1.3 पुसिलकनबा पांजम थमले हौके पुंग 13 दा मिजोराम दा मे 13 नौना COVID-19 पॉजिटिव ओइब थेंगनबदगी पुनब केस मसिंग चामरी निपान यौरे लाइना असिना नारमियो 13 ngarang फगलपंगमकी राज्य सरकार की पाउना हाई नौना पॉजिटिव ओरमियो सिंह अदु हंदकता अतोप राज्य सिंहदगी हलक्किबा ngakतनी हौजिक अरोइबदा मरोयो पाउ अमुहन्ना लालौब सिंह हिंसा थादोक्तुना शांति की वारी साननबा मुख्यमंत्री नोंगथोम बिरेन सिंह अपील तौरी इम्फाल के जनिम्स तंग COVID-19 पॉजिटिव ओइब मी अम सिखिबगलनेना लाइना असिन सिखिब मी मंगा सुरे इदुल जोहा कुमैना लाकपद मणिपुर के राज्यपाल मसुंग मुख्यमंत्री याउना लुसिंग बकेयाने याफ पाउजल पीरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हयेंग स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन वा nganggani amasung लेबाग अस्ते COVID-19 नाबदगी फगलकु मीगी मसिंग लाख 10 मखाई हेनख्रे पाउ लोइजरे।